नमस्कार जनाइছোঁ मोर आजिर अन्य एटी भिडिओ লৈ तो आपलोक धुनिया एटा मंदिर देखम तो बहुते बेसि ভাল পাব চাই तो आमी আজি गई आसो माने बोलबम तो बोलबमर পৰা যেহেতুকে যাম तो आमी प्रथमते যাম पागलदिया नदी और पागलदियात आमी गा पा धुई साकी बन्ती जलाई तो धुनियाকৈ যাম तो हातजारा शिव मूर्ति লৈ तो ताते এটা शिवलिंग আছে तो आमी ताते पानी ढालिम और आटाइतকৈ ডাঙৰ शिव मूर्तिটো হৈছে हातजारा तो आपलोके भिडिओটো एकदम শেষলৈকে চাব तो बहुते बेसि ভাল পাব চাই কিনে और এতিয়া আমি শিৱ মূৰ্তিলৈ তো হাতজাৰালৈ যাই আছো আৰু যোৱা দৃশ্য আপোনালোকক অকণমান দেখাম পাৰিলে তো নোৱাৰিলে আমি ধুনীয়াকৈ তাত গৈ দেখুৱাই আছো তো বহুতে বেছি ভাল পাব তো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তো তেওঁলোকক কৈছোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তো বলক बोलबम। लाइक शेयर कमेन्ट কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি
महादेव हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम जय शिव शंभू।